May gabi na usab mga kaigsunan no kaniya nakita karon no sa katapusan nga bahin sa atong lesson for this week, God's Mission to Us Part 1. Og ato kaning pag-review tonight, humani ning mamubo nga pahinumdom. Thank you and joining us tonight sa itong tulumanon Takna sa Pagtuon. Of course, two special people, no? Diri mismo sa buhatan sa South Philippine Union Conference. As usual, nga usa sa atong mga guests din no? Man of Mission. Walay lang kung of course si Pastor Jimmy or Dr. Jimmy Adil, ang director sa Adventist Mission. And of course, din sa ako tuhuan, no? My right hand, si Miss Chantel Villapes, ang atong marketing officer sa ADRA Philippines. Of course, you know the mission of the ADRA. So I think there is a sound reason why she's here with us tonight kay para matabangan po ta, ma-enlighten natong lesson from the perspective of another person. Okay? So, before ta magpadayon sa itong lesson akong hangyon, ang atong bisita, ladies first. Miss Chantel sa paghatag sa atong opening prayer. Let us pray, mga kapaglaom. Our Heavenly Father, dear God, thank you very much for this opportunity to open your word. We ask, dear God, that you will open our eyes, our hearts, dear Lord, that we will see wondrous things out of your law, out of your word. Amo pong ginaampo ang amo mga kapaglaom nga naminaw karon nga sa sunod nga usa ka oras, amahan, mahimo gyud nga among mapistahan ang imuhang pulong para sa matag usa ka namo karong adlaw ipapahulay. We surrender everything to you now. Through the guidance of the Holy Spirit, we will be refreshed and we will see another perspective of who you really are in our lives. We surrender everything to you now. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so ato na ning pagkasugdan, Dr. Jimmy, Ma'am Chantel, no? God's Mission to Us Part 1. Very interesting. Before we go to Thursday's lesson and Friday, mas may siguro nga balikan natin itong lesson, no? From Sunday then all the way to Wednesday's lesson, and before we go to the main kaning atong center sa atong discussion tonight, which is the Thursday and Friday's lesson. Okay? Mm-hmm. So but before we start, let me just read atong memory text for this week. Very interesting, no? This is actually addressed to Edom. Just like what you said, as we all know, kaning Pangutana, gibungat ni sa Ginoo after sila nga nahulog sa pagpakasala, di ba, Pastor Jimmy? Yes. And I feel, no, it's the same question nga ginapangutana gyapon si Ginoo alang kanatong tanan. Yes. No? And dinhi pod nabase ang, I think, ang kanibitang sentro sa atong topiko, which is actually mission. Okay. So mission, it's actually more of searching, seeking that lost person. Yeah. Okay, so then the Lord called Adam and said to him, "Where are you?" So give us a brief, your takeaway on this lesson. As you said a while ago, no, mugi pa ng pangutana sila. Every time I commit sin, every time makasala ako may gala, this question rings or should ring in my ears. No, where are you? In other words, hain naman ka. In other words, dili lang physical ang gina-reference gino, kundi hain na ka sa tong relasyon. Ano nang iaanap man ka? So in the legal perspective again, due process, no? Kabalong ginug-asa sila, but they were given the chance to explain, no? The right to be heard, in other words. So God did not condemn them, no? And right away, but just like what you said, na due process of law. It has like chance. Before sila i-condemn, so ipaminawan sa. So, but actually, they were not condemned, am I correct? Mm-hmm. So, this is the beauty about kaning mission bitaw sa Ginoo lang sa tuwa, despite sa atong sitwasyon, sa atong pagpakasala, yet that kind of message still remains the same. Chantel. Yes, Pastor. I would just like to pick up on what Pastor Adil said na posible na the right to be heard. Mm-hmm. Well, Pastor, possibly put na the Lord knows what they will be saying already, or what they will kind of justify and all. But I believe this is like also a message for all of us nga, okay, sige, express to me what happened. Tell me what you think about what has happened. The Lord wants a conversation. And that feeling na, yes, dear God, I have sinned, I have done this and all. But God wants to re-spark what has been lost through a conversation. And by the question nga, where are you? So, yeah.
you're good, no? So not necessarily nga they have to prove something or siguro Or justify. I mean, what can justify what just like what you said, happened? there's nothing more to justify because sumala si mong gingon, God already knew beforehand nga. Of course, kung ang degree sa ilang pagpakasala, God already knew that. But I like what you said, no? God just wanted to start with conversation with them. I love that word. In fact, I see another angle. Pastor Rob, Conversation, no? okay. I mean, not because si Chantel is a graduate of psychology. Yeah. Nakita na is, it was also a chance for him to have a catharsis ba? Catharsis. Release it. Release. Bukas pa ya, makasala. And God knew nga, kailangan po nila to. Do you think so? Yes, Pastor. For Bukas example, pa ya, you are makasala. into psychology na kanang bitong you feel condemned bitaw na realize di mo nga uy dako kaya akong nahimo nga sala. So what is the feeling sa katao nga naayana nga sitwasyon? It starts to Yes, lighten up, based on your Pastor. experience, I have yeah. experienced it kay Mama. Grown up na ako, 28 years old, and nakasala ko sa'yo. And I was Right, crying for, right. Ma, nakasala ko. And then all of a sudden, she was like, sige, tell me. And then after that, even after that moment, giignan na ako siya, pagka next morning, sige nak, istorya pa ta. And then ang iya din kong giignan, nak, you have to talk to me so that ang guilt, it's the burden of sin is too much for any human being to carry. And so the Lord wants to, okay, tell me. Tell And then all of a sudden, you open up, you lighten up. There's hope for me. And you start to think, mag-panic mode, beta, Pastor, no? Right. Wala na ni, ako na ni, condemn na ako and all. But when we start to talk about, especially to God, insights, His promises begin to come back and we remember, it's a galang Ginoo. Pastor Jimmy, why is it that important for us to really start a conversation with God? I mean, what is that so? Well, sa atong gisulti katong miaging leksyon nato nga, basically God is a social being and part of our being social is we converse, we talk, right? And God is a Asian culture, Pastor Rox, no? You know, my major is intercultural studies. I've learned, no? Okay, Sa ato mga Asyano, medyo kining saman. pag-istorya, gabi ka naman, we are not time conscious unlike the Westerners nga, sigtan sa time. Ato, si istorya, kaon. Spontaneous kayo. Yeah. Kaya mo na, so ang Ginoo, you know, God came to the Asian culture, di ba? The Bible is Asian in context. Munang bulahan ta mga Asyano kay familiar ta sa setting, di ba? So, muna ko nakita nga Ginoo gusto gid siya makig-istorya sa tao, which they enjoyed before the fall, face to face. Okay? Lamang sa diha ang sala misulod na a man cannot anymore see God face to face. Diha ang problema. But even then, God was always reaching out to us. Kapag kita sa paagi, munang dunay mga prophets, dunay Bible, and theologians talk about general revelation, ang kinaiyahan, nagasulti sa gugma sa Ginoo. So mo na ang anak ka willing ang Ginoo mukabot sa tao. So nindot kayong picture nung kay murag sa ko nakita sa malas yung pag tuki ini murag bag we come to God and then we start the conversation and then God on the other end is just there listening to us. Di ba Such gentle and loving sa counseling, God. di ba Ma'am Chantel, di ba? I attended a class po sa counseling. Ang golden rule is kana for the counselor is just to Listen. Muna na ako man pastor para dili daw kaya pastor magud makakaya ka magsigilang Yes, paminaw Pastor. musulti gid ba but then that's really that's really a must na sa Yes, Pastor. And this is Yes, one okay. question, and then sa New Testament, I was able to research is around 239 questions Jesus asked also to people, disciples. He's into asking questions kay murag. What I see is that He wants you to, okay, tell me. Even you don't have to like play smart and all, but just tell me, sige, storya hako, and that means a lot. That's nice. So instead of like uy nakasala ka so you know mura bitaw kanang ginaano ka kanang gina sa tawag na kanang tumboy anang ginaano ka kanang gina prejudge na ka ba no so God did not do that no so God said I need to listen to that person first no from that person so okay so I remember also in philosophy they said that man is a being that speaks no that is his nature homo loquens and in the Bible also diba sa John chapter 1 in the beginning was the word so the word itself speaks of the idea of communication God a communicative kind of thing no that's why God really kanang just like say sumala sa mong gingon nga it's very important for us na mo start kita conversation with him. Pero the good thing about this, Pastor Jimmy, is kanang gi-open bitaw niya ang gi-open niya ang avenue for us to start the conversation. Yeah. Tama ba? Okay. With a question. So, I like the question, where are you? So, in the context of the mission is,
I think very important sa to nga atong maturok sa tong una-una nga dinhi nakabase ang essence sa mission. Yeah. Tama ba, Pastor Jimmy? On the question of kanang where are you? For example, kung mo participate ko nga mission, I should also carry that kind of question. Kaya that's the same kind of question nga gipangutana sa Ginoo nako. Mura gina ko last time. I think we are so much influenced by the definition of mission, which is sending. But Okay. here we see it's not only sending, it's actually searching. Diba? So, kanang question na, where are you? That's actually the essence of mission. Nga, we are out to search for the lost, just as Jesus was searching for the lost. And I Yes, just like Ma'am Shan. it's really highly connected with the work I'm doing, Pastor. But Sa please do. Adventist Development and Relief Agency sa ADRA. We always start with where are they? Oh, wow. Yeah, we diba, we deal with people who are like siguro suffering in a way differently, possibly sa health, livelihood, or education. So lahi-lahi og mga kaso, and we want to mitigate what they're going through. But we have to search. Sakto to kay Pastor. Right. Dili naman gud ka bisag kinsa lang. You have to ask the question first nga. Sige, ahaman sila. Ahaman sila dapita. Or you start with inquiry. So meaning to say, kung mga tanang kag-asa man sila dapita, daghan kay siyang mga possibility, no? It's either nga kana siya nga tao maulawon, di kay siya maka-open up, no? Or depressed kay siya, or so na tamaan kay siya sa problema, nga nabugatan kay siya nga murag dili na niya makayan. So kanang when you ask the question, where are you? Murag bitag kung naa ka na nga sitwasyon, murag bitag grabe kay siya ka ano kanang bitang di ba kanang ma-relieve kay ka kay murag ma-feel nimo kung unsa kay ka importante. Yes. Nakita po na ko sa tong lection is kaning sa Sunday's lesson. So kanang in connection sa kaning pangutana, where are you? Kani manggong I think this is going to answer the question is kanang bitang reaching out to us. I think the intention of asking the question asa man ka is because God wants to reach out to us. All right. Ikaw na po, Ma'am Chantel. Ano Yes, Pastor. Kay, Sige. Sa imong experience or imong panguna-una, how do you look at this one? this is siguro in a perspective na kanabitong murag dili siya groundbreaking, pero something nga different should. Kay nabay mga panahon, Pastor, when you want to connect, naay mga panahon na murag gusto bitaw ka, murag kabalo na ka. Murag there's this facade nga, sige, gusto ko mo connect sa iya na. Pero dagang mga pamaagi how you can connect to people, how you can reach to them and all. Pero I really like how the Lord sees this perspective ba nga. Bisa pag unsa ka kataas, balag ikaw ang gadala sa tabang nga imuhang hatod sa ilaha, nagyud ang element sa pagpaubos sa Ginoo. Dili gyud siya mura bitaw ka na, okay, I'm here to rescue everyone. Inani akong buhaton and all. Makita gyud nato nga God really ang iyahang character ba? Nga dili siya ka na mura bitog. Namogoy mga panahon, Pastor, I can makamit bitaw ka nga mura, kabalo na ko unsay buhaton para sa inyo ha. O kabalo na ako nga kani-kani ka na. Pero ang Ginoo magsugod jud siya kanang tinud-anay ba nga relasyon una sa kanang ihasa bitong tandugon ang kasing-kasing rather than kanang diretsong Mura bitag ipa-feel ka nga importante ka. Inaana siya. Bisa daw ubos kay di ba sa to naman gyud kanang hierarchy usahay, naman gyud mas labaw ang kani sila inani. Pero sa Ginoo ipakita gyud niya bisag kinsa pa ka unsa pa imong nabuhat inani, importante ka sa ako and I will go to. I like that point. Gani sa Yes, amo sa Pastor Jimmy. simple, no? Kining we do away with terms sa kaning target population, no? Beneficiaries. Object ang tao. Sa pagka-philosopher, we relate with people either in an I-it level or I-thou level. I-it, murag butang ba? Muna nga, atong target community kini, so we do away with that kay murag demeaning ba? Murag ako na sa taas, kamo. Sama sa, right. So muna sa atong bantayanan po nga attitude. Ato is more an attitude Nga murag, makaluluin sila. Sumunod itong target ko na. Tabangunan ni sila. Na, Pastor. Sa imong base sa imong experience nga nasa sumala sa imong gingon kanina bitaw katong gapangutana mo nga where are they? And then once na you're able to reach out to them,
unsa man ang experience imong na feel bitaw sa imong na, of course, encounter with this kind of people that you were able to reach out to? Yeah, it's like, Pastor, dealing with human Yeah, okay, beings sige can daw. be really complex Para and masabtan dyan na to. complicated and Okay. harsh. Usahay. Sometimes, diba, you think you're bringing something that will make their lives better. And then after that question, kani sila ang kailangan og tabang and all. Na yung mga panahon jud pud, Pastor, nga ang sa ilang una-huna ba nga, sige dawato na mo ni, pero dili gali nila fully i-embrace nga makaayo sa ilaha. Na yung mga panahon nga mo participate sila, na yung panahon nga dili na sila mo ganahan mo participate. Okay. Lisod kaayo makigdeal og taog yun when you want change to happen, because God So, okay. reached out to us not just to commute and to like banding, but He wants change. He wants okay. like, So meaning to say, dili po tanan nga respond positively sa Exactly. question nga, where are you? Where art thou? Yes. And then I fasad nga, okay naman may diri. Wala man may kuan, basig inyuhan ng kuan. Ano ang dating offensive sa ila? Exactly, Pastor. Really? Napoy mga panano, kami po. Daw bisag dili gyud ay sila angay makadawat, lisod magdeal og tao. I don't know how God deals with us. Yeah, but I think theologically, Dr. Jimmy, it's, sulusama po niya na ang senaryo sa atong mission kanang the kind of people na atong i-reach out. Yes. Di ba we expect sometimes nga mawali ka nito sa batuon pa nga nito. Naka-experience yan na baka na nga. Of course. Pero usahay, no? Unexpectedly, ang atong nagbato na literal. Ay, mao tinuod na rugungon, Pastor Notice ka na. My first mission trip was with Pastor Adil. Gi-invite ko niya sa Rugungon. Di ko kalimot Iligan at City. Iligan City. Gibato yun mi ako. Unsa naman ni? Then walay signal di ato. With Pastor Adil. Thank you, Pastor. Pwede naman na ma-explain, Pastor, sa theological perspective na po ba? Kato kay Chantel is on the yeah. Morag, I think there is a similarity to that effect. Yeah, in fact, sa Bible references, no, or Bible statements on kining mga offer of God's salvation, it's really kining dili ginapugos, di ba? In fact, example kining sa Isaiah 55:1-2, ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, no? He who has no money, come ye buy and eat. First of all, kining something ironic there, no? Kato kung walay kwarta, come buy and eat, because that's the nature of God's salvation. It's really expensive, but it's free, right? And then, now take note of the word, ho, everyone. Sa ito pa, kato lang, tanan gina-invite, apan kato lang po mo respond. See? So, then we are reminded, no? Why do you spend your money for that which is not good? And your labor for that which satisfieth not? See? Sa ito ba, igsoon, posible di ay nga, magagwago kita, apan useless lamang kung dili kita mo responde sa grasya sa Dios. So, in other words, the point there is, God's grace is free, but it will never be forced on anyone. Dili gina ipugos sa Ginoo, no? Ginatanya gina kanato, no? So, ang water of life ko, no, matoy pa ni John po is free, but whosoever will. Muna may gala nga, theologically, ma-explain po na, kay tungod nga, ang Ginoo, dili gyud mo pugos even, in fact, sa atong leksyon na, Yeah, it's here. no? It's freedom of choice. Emphasize din eh. Freedom of choice. That's one characteristic of love, which is to give freedom to your child or to your son. Mo pa nang ginipot sa Ginoo, kita kantag freedom, sakit sa Ginoo ang desisyon nga magbuwag ta niya, but dili gid sa mupugos nato. So that is the biblical motive actually when you talk about salvation. No? It's offered free, but dili po na ipugos sa Ginoo kanato. Okay. So, in short, mo po na ang motive siguro sa itong mission, no? Kay mama nang emphasize din eh. So, when we participate sa mission sa itong church, so very important nga mato na siyang masabtan sa aning pamaagi. Right? Kining mga missionaries na tinuod yun, they're already prepared. Yeah. Magkago sila, o ba na matay gani. Katingon ni mga mordi na ganan mo balik. Yeah, but they also know nga dili tirang tao receptive. Nagi mga tao nga Right. sila pay pakasadon. So di ka prepared ang attitude nga kami pagkatabang ninyo nya anaon pa ninyo. Dili gyud na po ni Pastor. In fact, dili lamang sa mga believer sa mga non-believers, usahay kay tabo po ni sa mga believers themselves, no? Sa church. Sa church na to, usahay kaning mga mga panghitabo. Of course, in another sense. But okay, so that's on this lessons. Beautiful, no? So siguro, when we proceed to Monday's lessons, kaning the God who longs to be with us, is because ato nakita nga tungod sa intention sa Ginoo nga gusto niya nga iya kitang i-reach out.
So kapakita nga ang Ginoo gyud nangkamot gyud nga gapasabot ka nato nga he really longs to be with us. What a beautiful thing kanang to be with us. It's like mag-uyab, sige daw, Pastor. sige daw. Patakuha daw ni. Kaya pag-ingon ako ni the God who longs to be with us. Wow, sige. It's like kanabitang murag relationship between mag-uyab. Right. Like example, LDR, magyud ko karon Pastor, long distance meet. Kanang Sige. pang mayon kag longing, kanang murag gayern ka ba? Yeah. Murag There's a- everyday gahuna-hunaon nimo siya. Dili bitaw siya na may times good nga murag impulsive lang karon ay numduman nimo karon. Nana man ang tao good conditional kung unsay ihatag ibalos nimo. Pero ang Ginoo he has been Yeah. so consistent. Aside sa part nga his objective and all nga iyahan yung buhaton, pero there's this napapod siguro siya feeling, no? Nga murag ka nang iyahapong ginabati mga gusto ko nga ubanta. Gusto when I want to kaning long, it's Sige I daw. cannot explain I know, it. I understand. Mura siya, is a mysterious word, no? Oh, okay. But you can experience it, although you cannot explain, no? Exactly. Ganun parang nga na siya. I want you to be close to me. I want to talk to you. I want to listen to you. I want to eat with you. I want to go and walk with you around this and that. It's a beautiful experience with that person. That only Right, that person can satisfy. Dili siya mawala until I have you beside me. And yeah, very nice. I think it's also very much reflective sa character si Ginoo. Di ba sa Revelation chapter 3 verse 12, I knock on your door. If anyone opens, no, I will come in and eat with him. Yes. So that's what you're talking, no? That is God's It desire, speaks no? of that idea, no? The imagery there is God knocking at the door. Uh-huh. Okay? Gusto kita musulod. That's- But the point there also that I see is He will never open the door. Yeah, you're Words, right. Of course, yes. probably, gusto ko musulod. That is your part. Yeah. Mo na ingon nila nga God really respects human freedom. Yeah. Kay human freedom, mura na siya kanang tawag kana kanabitang manifestation sa iyang gugma lang nato, no? Kung there is coercion, then you cannot talk about love anymore. Ikaw na may coercion sa Wala ka, Star. Dili na tamabot dira. Sige, dito tumabot. Okay, let's move on to Tuesdays. I also like this Tuesdays lesson, no? So, nindot siya, no? First is, katong ipakita sa atong nature, unsa ang nature sa missionary nature niya, just like what you said last Monday, no? Kaning, it actually embedded in the character of God. Dili nimo siya ma-detach sa character sa Ginoo. And then, because he asked the question, where are you? Because he wants to reach out to us. And at the same time, it also gives us an idea that because God longs to be with us, beautiful, no? And because He longs to be with us, then God became one with us. I like that one. Yan higit siya. Yan higit siya. Okay. Sige, Chantel, balik na po kay Chantel daw ka. Kay Marag, okay. Sa imong pagsabot kining the God who became one with us, how important is this kung sa field sa psychology? Although you may explain it not necessarily theologically, but based on your experience or The God who became one with us. one with us. Pastor. Okay. When Sige pagkadong na ko ani Pastor having to study the tabernacle kay murag didto man jud ginapakita sa sanctuary nga kanang yung presence. No? presence bitaw gyud sa Ginoo. But then the God who became one with us, this is showing to all of us mga kapaglaom nga sa sinugdanan pa lang daw dili mamugos ang Ginoo. But He will make sure He has done everything, as He will just do His best. everything to make sure that He is not just with us, pero kanang usata sa iya. Like, to that extent yun na pwede niya buhaton para sa ato. Kining word nga one with us. Parang kasi no, very compelling and medyo How can you be one with may us? romantic siya nga word, no? Pastor Jimmy, can you please also elaborate on this expression bitaw nga one with us? Naman ni sa kami yun kanang Wow, gali. man and the woman, you know? Became one. Became one. Okay. Pastor Jimmy, sige daw. So, of course, gipakita ni Jesus Christ, no? He really came to this earth, no? Physically man higit siya. So that's already physical oneness. Yeah. Right? But more than that, there's also the emotional, no? The bond. Kaya bisan pag physically we are together, pero watay bonding, watay relationship, di po na ma-serve ang purpose. So Jesus came, dwelt with men, nagpuyog sa kauban nato to demonstrate the character of the Father. Okay? Munang usapod ka, puntong atong makita din, no? He became one with us to tell us how God really wants to relate with us. So, munay, ngalan ito nga Emmanuel, diba? Yeah. Meaning God with us. To really understand Yes. kanabitang atong
Ikatong sitwasyon na to, Yes, no? Pastor. Yes. Kay mo rin di mo gudi mo masabtan pag Yes, dili ka Pastor. makikuban ako, right ba? Yeah. And mo na Tama. akong Sige. natunan, Pastor, sa trabaho gali. Sa Adra na may mga proyekto, no. Butang ta pareha sa Camarines Sur, Pastor, nga taas di Sige. ato ang pregnancy among adolescents. So, pag wingon kag ina na, Pastor, and we want to serve that community, So you dili really have- pwede nga ang imuhang team naa sa Manila, unya ang imuhang mga tao nagiserbisyo anto sa Camarines Sur. That is why we have a team in Camarines Sur going to islands every day. 5 islands, Camaroan Islands. They go and travel. And then dili lang kamo adto didto mag-training, mag-istorya, but you as in ang mga project staff dito, Pastor, de 6 years di adto gyud sila uban sa makig-unong gyud kay it's a transformational project. You want sustainability, not just to be there and spark something and wala na dayon. So the staff, our manager has to be there to see what really is happening. Wow. Para siyang murag immersion, Pastor Jimmy, no? Usay man gud na ang human nature man gud na tendency, Dr. Jimmy, to stereotype bitaw certain groups of people. For example, kaning grupo medyo associated na sila sa kanang terrorism. So, pag nakakita ka tag tao nga nabilong aning grupo, mura bitaw automatic atong mind mo ingon sa to nga dili ni siya kanita utan ni nga tao mura gana, but actually kung imo gid siyang if you kanang mo makiguban jud kaniya, then only then nga ma-realize ni mga oy usay mas maayo pa rin sa ko. Dagan na kay ko na meet actually mga taxi driver, mga ordinary people nga usay they speak a different kind of dialect, pero once you are with them, uy ma-realize nimo nindot po di lang mga perspektibo sa kinabuhi, no? These are the kind of people nga usay ma-lift out na to, but dako po kay sila kono nga bilipod, no, nga atong makita silang kinabuhi. Then sa Wednesday is not only that God became with us, so this is past tense, di ba? Pero kanina the God who continues to be with us, I think this is the present and moving on towards the future. Something like Yeah. atong English pa present progressive. Progressive. Progressive tense. Sige, ikaw na po da, Pastor Jimmy. Yeah. Kanina na, tagay na nagpunto. Ingon sa opening statement, no? Jesus' life and ministry were God's ultimate revelation. Ito pa, mga gala, diha makita ang kinatibuk-an gyud sa Ginoo. Of course, we cannot really fathom God's nature, but at least, no, a large part about God was revealed when Jesus was with us. We often think nga si Jesus Christ may ano din lang sa pagtubos ka na to, pagpakamatay ka na to. But there's another important purpose of God. Tapos silang mission. That was to reveal the character of His Father. Kay ang Ginoo misrepresented kay sa Yawa. No? Ang Yawa magsigig poison sa unang tao nga ang Ginoo tiktok ayo sigilog pamantay sa ayop. Hukmanon. But when Jesus was here, yung pikita nga ang Ginoo may gugmaon, nagapasaylo, nagaayos sa masakiton. So muna ang usapod ka mission sa Ginoo. Muna nga sa ministeryo o sa kinabuhi ni Jesus Christ, no? Nakita ang kinaiya sa amahan. Okay? So kaning ang imahin po sa amahan na revealed, no, through Jesus Christ, which is also the image of love. Okay, so nakoy na dunggan nga wali Dr. Jimmy, Ma'am Shandel, gikuha niya sa Revelation I think 1:8 that Jesus said, no, I am the Alpha and the Omega. So kung si Jesus daw ang Alpha and the Omega, niya nata sa sentro, there is nothing to worry about kay siya man ang mura bitaw between, you're in between, nakasatunga-tunganan both sides na yung presence is right there holding you. So you are really secured and you are really safe. So because kaning ingon nga dagado continues to be with us. So meaning kung mahimo kang missionary, Pastor Jimmy, so I think importante pud nga mabutang sa tong panghunahuna nga for as long as you kanang ingon nimo nga i-dedicate nimo imong kinabuhi kang Kristo, I think di ba? Kaning siya nga punto nga itong gingamit nimo nga din sa madlok usay bisan mamatay sila usay una kaning uban nga basig di na po sila makabalik. So I think that the idea is really anchored on this kind of theme, no? Kaning dagado continues to be with us. And then na siya question, Yes, sige. Pastor, during a beautiful kay, how do you see God's love and mission interacting here, reflecting on John 3:16? For God so loved the world. Like, siguro sa start pa lang sa lesson study, mga kapag makita yun mo ang gugma yun sa Ginoo. Kung diri man gud, Pastor, like reflecting on my work, kung imong motivation to work is sweldo lang, or imong motivation sa pagbuhat, pagministry, or pag-inana kay position lang, pas dili gyud ka mag-survive, or kung nag-survive ka, destroyed ka inside, it has to be something
nobler than these things. Gugma kay God has been able to survive us, loving us. I mean, sa start until now, because of the deep love that that no one can explain that He has for all of Right, us. right. He has been with us, di ba, Pastor? Like, nakaanhi na ang Ginoo diri. even from the foundation of the world, no? Naka-interact na siya sa ato. Or And then, before the foundation of the world. yes, Pastor. And then, murag nagkagrabe pa ta, nagkalala pa ta. And then murag kung Right. ako maingon ko, Pastor, give up na. Oy, magbago na lang ta. But no, it's love. His mission is really anchored with who He is. It's love. So pag ang usa tawag ka ng motivational force nga nag-drive sa imo is if love, just like sa imong case karon, no? Gugma. Okay, kung had it not been for that love sa Ginoo, siguro nalabot ka somewhere, no? Dale, Pastor. Oh. It's hard. It's hard. I But understand. it has to be. Okay, so yes, another Pastor Jimmy. point here Okay. I want to re-emphasize, no, kay kabulutan ni kining God's love resulted to giving a very precious gift, no. Muna nga, for God so loved the world that He right. gave. In other words, di ginabulag ang giving sa loving. May gala, no. And then the price, the cost of the gift is very expensive. So muna may gala ba? Di nato naon nga ang atong kaluwasan. Libre siya pero expensive. Yeah, mahal kaayo. Mahal kaayo, no. Bugtong anak mahatag nimo na. May gala. So Life anak na, ka life. bililhon ang matag. In fact, I read this somewhere, no? In White, even if I were the only sinner, bisag usara ko nga nagpakasala, aniun gyapon ko sa Ginoo. Okay? And why do you believe that? Of course, klaro kayo. Lucas, this will be 15. Jesus, no? Napos sa 15. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. So, muna akong basihan galam sa akong pagtuo nga, wala ka tanaw Ginoo kinsa ka, Right. or pila mo kabuok ang nagpakasala, aniun gid mo sa Ginoo, may gala. Okay? So, muna nga, loving and giving are what is this? Inseparable. Inseparable. Inseparable gyud, no? Di mabulag. Kung nag-in love ka, muhatag ka gyud sa imong time. Ha? Sa Dili imong gid pwede attention. nga di ka muhatag. Yeah. Ah. Aside from material, no? Imong time, imong affection, imong pag-ampo, kailan man nimo siya. So, yung ano pong ginumigala, no? Ang iyang gugma, misang ko gid nga, mihatag gid siya sa pinakabililhon nga gasa. Kaya na kamahal may gala. Kaya kamahal. So, matakdan po ta sa kabililhon sa Ginoo, no? Siyang pagtagad alang nanto. Yeah, so yun sila nga, of course, you can give without loving, but ano to? Yeah, you can't love without giving. Okay. And kini pong sa Matthew 28:18-20, nari ang pinakadako nga manifestation sa handom sa Ginoo to be with us, no? He continues to be with us. Until the end of the world. Yeah. Bisan asa tamo adto, if we are in God's mission, wa gid kabalakan bisan pa mamatay ta, no? In fact, Pastor Rox, no, side bit rin eh. Sige daw. Kay natin ito nga bantayanan ng mga mensahe kini ito nga gospel of prosperity. Kung ako malagad sa Ginoo, Madato ka. madato ko. Daghan biya mga nabalaan ako mga tao nga na-meet na ako ang mga faithful kaayo, pero materially di sila dato sila sa pagtuo, dato sa paglaom, dato sa kalinaw sa pulianan. Another gospel, Pastor Rox, no, in relation to this kining gospel of presumption. Kini bitong mag-presume ta ba? Mato pa ni Ellen White, faith is not presumption. Kini bitong Presumptive. di ta mo gamit sa atong utok, panalitan ha. Sige Gingnan ako nga ayaw sa ato dito, Pastor, kay red alert dito, kuya dito ron. Wag ko pa nagkwento. Dili buhat dis Ginoo, way makapugong. Di, mamatay ka dito. Kaya nag-presume ka. Niadto ka sa dapit nga dili pa plano sa Ginoo. Dili imong gipugos. Yeah, gospel of presumption mo ipantay na to, may gala. Ano ito imong term, no? Bagon na nga vocabulary. Ako na lang theology. The gospel of presumption. Kaya dagan mo gud mga tao bitaw Pero that's true, no? yeah, mga pagtuo pero dili reasonable nga pagtuo. Dili siya reasonable. Yeah. So, right, no? So, usay day kanya itong pagtuo. Ilagay, butang po nato sa saktong Reasonable nga pagtuo. saktong kusanang And again, lugar. Yeah. back to the another point there is, although nagsabi ng Ginoo nga I am with you always, wa ka pasabot nga dili gid ko mamatay. Okay? I mean, the people, for example, Right, sa right. disciples ni Jesus, no? Tanan sila suffered a violent death. They were Ba, very nagsakit. faithful. Nagsakit po. Oh. So, wag ka pasabot nga kay faithful sa Ginoo nga di gid ko mamatay. Or dili po ka magsakit. Dili So po kining promise nga I am with you always, wag ka pasabot nga luwas ko sa tanang kamatayon nga mura ko kining invincible, mura ko kining magician nga di kid badut lagbala. Dili. Or immortal. Posible mamatay ko dito sa Ginoo, mamatay ka, mamatay na gid ka may gala, but that doesn't mean nga
ang Ginoo wala mikuyog nimo. Importante ba kayo na nga You're punto, right. In fact, Pastor. Jesus also died, no? Yes, Tungod even the sa Son of God suffered. tungod sa iyang pagkuha sa human nature. So, napil po siya sa atong kano. But anyway, that's nice, no? So, nahumanata ng the God who continues to be with us, which is very, very, very positive nga promise. Alang nato, kaning the last one is, mo gining pinaka-importante nga kuan kanang hope bitaw nga wa na makalupig nga klase nga paglaom, no? Kapag paglaom, the God who will come back for us. Nindot siya. So, first, pakita niya sa Eden, gi-create niya, and then nakasala ang first parents and so on and so forth. And then, there is a promise of coming back. So in other words, integral siya sa concept sa kwan, sa mission. Mission, that's right. Nga, ang pagsabot sa kanang pulo nga mission. So, Yeah, yes, that's Pastor right. Jimmy. If we look at the context, no, kung atong konteksto karon is mission actually means that God longs to be with us. So musangko gini sa kining God will come back to take us home. Kaya gid ang climax sa iyang handom nga makig-uban ka nato, nga makig-usa. Gani mo na yung plano gid unta. Apan tungod sa sala nahamper, no? Nahamper ang nga privilege sa tao, but God has always been doing anything nga mabalik na og mahitabo na mahigala sa di madugay. Nga mabalik na po na nga privilege nga kita magkauban sa Ginoo physical face-to-face may gala. Because He will come back for us. So diha ang ultimate o ang climax sa kining iyang missionary Mission. nature that is to be with men, to be with humanity. And I think, in fact, this is also the statement mission of the Seventh-day Adventist Church, no? Kana bilang to prepare people for the second advent of Jesus Christ. To make disciples, to preach the everlasting gospel. Sige, Chantel, napatay mga pipila ka mga minuto. Katong sa kuan ni Pastor lang, Pastor nga, marag akong ma-imagine the Lord saying mga kapaglaw may, yes, uban na gyud mi ani nila. Di ba, ang ako, our lesson study gyud kay gasentro manggod kung kinsa gyud ang Ginoo. Right. His character nga gusto gyud daoton sa kaaway. Kung makita nimo kung siya ang bida ani, mura bitog muingon ng Ginoo nga, ay, finally, I will come back for you because I finally muingon ng Ginoo, uban na dayon gyud ta. And that's a beautiful image that I hope everybody of us ba nga ma-picture out bitaw nato nga ang Ginoo iya gyud kalipay to be with us. Kay ang sala manggod usahay Pastor yung atong kaagi diri, feeling bitaw nato nga conditional tanan mga kinahanglan buhaton nato ni murag nakasentro ta sa ato abaw na malimot ta nga ang tanan di ay nakasentro sa kung unsa gyud ang tinuod nga kinaiya sa Ginoo. Right. And it's a beautiful character nga I hope mas magkahayag pa siya as we journey on our walk with Him. Yes, Pastor Jimmy. I like also the point here of the authors of this lesson. Actually, yung authors atong lesson this quarter, mga kanila sila mga naagit sa missions po, no? Center for Buddhist Studies, Center for Islamic Studies. So anyway, they cited the tabernacle, no, in the Old Testament times o panahon ni Moses o sa mga Israelites kanito nga gimanduan gid si Moses Ginoo nga let them make me a sanctuary or a tabernacle, no, because God wants to be with them. So diha sa tabernacle mabati nilang presensya sa Ginoo. They cannot see God physically but at least ang presence, no, ang Shekinah, samtang ang Shekinah o ang glory na ang Ginoo. But look in Revelation 21:3 nagsaad ang Ginoo, no, sa pananawon si John mingon, behold, the tabernacle of God is with men. And He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. In other words, ang physical nga tabernacle kanina Tikson, nga portable, ang tunahimo nga konkreto nga templo, panadaot to igsoon, karon mahimo na pong mabag-o. Apan kini siya forever na kay ang Ginoo na gid mo maghimo nini. And God will be with His people. Imagine? So, ing ana kadako ang longing sa Ginoo. That's why I said last Monday, no, if you read the Bible all throughout, no, usa lang ka tema nga dagan iso, no, what God is doing to save you and me, what God is doing to reach out to you and to me. Mo gina ang theme sa Bible. Okay? Nang nindot ka ay magala. Kining pagbalik sa Ginoo, katumanan ni gini sa iyang handom nga kaniadto pa nga mag-usa gid sa iyang katawhan. Okay, so thank you very much. Wala tayo, unfortunately wala tayo igong nga panahon sa pagpadayon sa atong discussion, but our discussion is getting more excited. So siguro atong imbitahon atong mga kagsunan nga atangan kini next week, Pastor, kay ang atong makauban din until nga mahuman is your counterparts and people from the Adventist Mission. Yeah.
people in the field of missions or missiology, mga mga discussants ko ni Pastor Roxy. Yeah. Okay. So, atangin ka na mga pinalangga ng mga kaikson. No? So, thank you very much sa inyong pakikuban ka na mo din sa Takna sa Pagtuon. So, see you again next week. Probably tomorrow also. There will be another episode sa itong Takna sa Pagtuon. So, kung hangyon si Dr. Jimmy sa paghatag sa closing prayer. Mag-ambot ang mga kapaglaom. O Diyos nga balaan, gamhanan, apan may kugmaon ka na mo. Dengan salamat Ginoo, ining Takna sa Pagtuon. Diin among na kitaan ang kaanyag sa imong plano sa kaluwasan. Labi na ang imong kinaiya nga kanunay nagahandom nga makigsuod sa tao. Ang imong kasing-kasing nga kanunay nagapangita sa tao. O sa Ginoo, ibalik-balik ang pagpalagting sa imong pagtawag ka na mo. Where are you? Hain ka mo. Hain na kami sa among relasyon kanimo. Itugot Ginoo nga kana nga tingog, kana nga pagtawag, kana nga pagpangita ang mga bati kanunay sa panahon nga kami makalimot kanimo. O Dios, kami nagapangit pasaylo sa pipila ka panahon nga kami wala nagpakabana sa imong mga paningkamot, sa imong ginatanyag nga kaluwasan. Apan karon Ginoo, among nabati klaro kaayo imong handom nga kami mubalik kanimo o kami sa maandam sa imong pagbalik. Daghang salamat Ginoo sa programa nga sama niini nga nagapukaw sa mong pagbati kanunay diha kanimo. Karon Ginoo ning adlaw papahulay, pabatia kami sa imong presensya sa among pulianan, sa among mga iglesia, sa among kasing-kasing. Labi na ang kapahulayan nga imong ginhatag sa imong katawan karon. Kini pangayo sa gamhanan ug maluluyon nga pangalan ni Kristo Jesus. Amen.